Putain. Что он сказал, блядь, а? Я не знаю, на каком языке вообще, я не знаю. Non, Mel, dos, guetos, dos. Eh, Bossoto, parlez créole, mais la traduit pour vous, base. Ok. Salut, madame, non. Salut, le base. Mais salut pour lui, mais l'homme bien beau. Ou faut parler l'anglais. Dis les gars, salut, mettez les gars. On говорит привет, Екатерина, on говорит привет. Voilà, Bossoto shit, man. Oh, bonsoir, bel monde. Kote wap di? Voilà, Mel. On тебя спросит, а где сейчас живешь? Россия, Раша. Леди comme ça la vivre en Russie. Oh, ok. Son kote mda remen vizite, oui? On говорит, что он хочет в гости. Давай. Леди умеет вини. Eske si m vini, se nan hotel ma kade son lakay ou? Voilà. Он у тебя спросит, если в России сейчас он куда? В гости к тебе или отель? Ко мне. Леди lakay li pour venir. Он говорит, можешь, пожалуйста, вставать, чтобы он у тебя смотрит. Господи, что, полностью на меня посмотрел, что ли? Леди, bon, папа, сort Мадела. Ой, ну окей. 2 secondes, Lady. Moi, comprendre, pas parler, mais me comprendre. Lady, dans 2 secondes. What? Attention, dis l'attention pour pas péter, je la pire. Он говорит, давай, очень красивая. On dit comme ça, on dit belle, on dit pas on dit. Ah oui, mais oui, Bossoto. Ouais, tranquille, Что посмотрел? Je m'a regardé la moi-même, forme, li gon belle forme. Dis li ayisye remen bay tap. Est-ce qu'elle prend pour tout bay ça, c'est des autres? Voilà. Он говорит, что вот ты очень красивая, и он с Гаити. Господи. Самое главное. Сестра. L'April, quand on fait là. Non, dis li sérieux, dis moi même bay tap, gros tap, pèse coup. Même pèse coup, comme pèse coup, kebe nan tête. Là m'a bay bat chat. On va faire Avec Mel, va nous pose mon l'église ou traduit. Va nous pose mon l'église là. Traduit, tu n'es quand même bagay. Nous l'avons fait sexe, nous remet haïtien, remet pèse coup, moun l'avons fait sexe, bay du net, bay soldat. L'église là, madame. Ou comment son bagay fini, lui? Propose mon l'église là. Parle avec madame, là, dis message en mi-anti. Ou de quoi remet ça? Да блин, где мой бумажник, который мне переводит все? Dos guetos, combat, et comment tu l'as tourné en russe? Comment tu l'as tourné? Я вообще не понимаю, что ты говоришь. Tournage. Он говорит, что он очень любит Что любит? шлепать по попке. Что любит? Вот как шлепать по попке, я не знаю. Кого водку любит?